पळय, एक म्हणल्यार तुमकां सगळ्यांक लक्षात आसूंक जाय, बीजेपी कितलोय नॅरेटिव्ह सेट करपाचो प्रयत्न करूं, आज कितें जाला की जे कोण बीजेपीक प्रश्न विचारता, जे कोण नरेंद्र मोदीक प्रश्न विचारता, तांकां एंटी नॅशनल म्हूण लेबल लायता. काँग्रेस पार्टी हे देशाक स्वतंत्र दिला. काँग्रेस पार्टीन पाकिस्तानाचे 2 कुडके करून उडयले 1971. हें कोणें विसरचें न्हय. एज फार एज उमर खालीद मॅटर इज कन्सर्न, दॅट मॅटर इज बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. आणि सुप्रीम कोर्ट वील बी डिसायडींग फॅक्टर इन दॅट. कित्याक तो आमी इन्व्हेस्टिगेटींग एजन्सी न्हय, आमी ज्युडिशियरी न्हय. आनी जो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्टाचो आसतलो तो प्रत्येक देशाच्या नागरिकाक मान्य आसतलो आनी मान्य आसपाक जाय. हॅविंग सेड दॅट, आय वील बी व्हेरी क्लियर. देर आर पीपल, एक्स सर्विसमॅन सिटींग ओवर हियर, कर्नल, he is chairman of our minority cell, the social media chairperson Himanshu, that Congress party is committed to national safety, national integrity, and any individual, he or she, with his or her actions, speech or otherwise threatens sovereignty or integrity of our nation, it has to be dealt with zero tolerance policy. फाल्यां कोणूच व्यक्ती जर देशाचे संप्रभुता तशीच देशाची अखंडता हाका धोको निर्माण करपाचो प्रयत्न करता जाल्यार काँग्रेस पक्षाची भूमिका ताका झिरो टॉलरन्स ही आसतली. So you condemn that what happened that day was wrong. I think I have made it very clear when I say any person involves anyone and everyone. Secondly, परत सांगता हांव, स्टुडंट्साचे ते प्रोटेस्टाक जेन्ना तो विद्यार्थ्याचो विशय आसलो, युथाचो विशय आसलो, तातूंत आनी कसलोच अजेंडा फुडें धुकलप ही चुकीची गजाल. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.